Ovaj program nije pogodan za gledaoce starije od 99 godina. Pre gledanja ove emisije posavjetujte se svojim veterinarom, psihologom ili nutricionistom. Ova emisija može negativno uticati na vaše činčile. U slučaju da osetite tegobe tokom gledanja ove emisije, konzumirajte like i subscribe dugme i bit će vam lakše. Tokom snimanja nije ozlijeđena ni jedna životinja. Sve vesti su izmišljene ili poluizmišljene. Najpoštovaniji gledaoci, dobar dan. Vi gledate vlažne vesti Mox Rider televizije, vesti koje ćete sigurno obožavati, a možda verovatno i nećete. Ja sam Mox Rider. Koncept ove emisije bazira se na lošim pokušajima humora i prosipanju najglupljih fora, te vas molim da ove vesti ne uzimate za gotovo, a pogotovo ne za zdravo. Živo. U današnjim vestima gledat ćete: cena barela toalet papira dostigla istorijski minimum. Građani u panici pokušavaju da prodaju svoje zalihe. Svadbe uskoro i preko interneta, prijave za matičare u toku. Golub Kristijanović ekskluzivno za vlažne vesti. Vratite se u formu sa 1000 sklekova dnevno. Ekskluzivne fotografije Nikole Jokića iz Denvera. Paparazzo ga ulovio kako baca burek na koš sa pola terena. Pre samo nekoliko nedelja svuda u svetu vodila se takozvana bitka za toalet papir. Rolna toalet papira je bila najtraženija stvar, a samo najspretniji su uspevali da dođu do nje. Ljudi su se vodili parolom: pa, neka i poginem, ali dupe obrisati moram. Niste ga mogli kupiti gotovo nigde, a ono čega nema, bez njega se može. Ne, ovo je greška. Ovo je greška, bez toalet papira se nije moglo. To je rezultiralo skokom njegove vrednosti od tačno 18.000 puta na svetskoj berzi. Poređenja radi, za jednu rolnu ste mogli dobiti jednu zlatnu polugu, ali šta će vam polugom dupe ne možete obrisati. Neki su probali, ali nije se dobro završilo. 2 meseca kasnije situacija je potpuno drugačija. Građani koji su nagomilali velike količine toalet papira sada ne znaju šta da čine sa njim. Najdosetljiviji su počeli da ga prodaju, ali ne na rolnu, nego na listiće. Živalinka Seronjić za vlažne vesti kaže: morali smo da pokušamo da povratimo makar deo novca. Muž je celokupnu ušteđevinu uložio u te proklete rolne, te ga sad prodajemo ispred kuće. Toalet papir možete naručiti i pozivom na broj telefona koji je trenutno na ekranu. Za prvih 100 isporuka je besplatno. Vanredno stanje je tek prošlo, ali neki problemi nam tek predstoje. Zabrana masovnih okupljanja će potrajati i narednih meseci, a brojni parovi koji su imali zakazane svadbe u drugom kvartalu ove godine kao da nisu shvatili šta im svemir poručuje, te i dalje planiraju venčanje vodeći se parolom: treba biti uporan i ići glavom kroz zid. Vlada Republike je mislila i na njih. Oni će uskoro imati mogućnost proslave venčanja preko Zoom aplikacije. U toku je konkurs za virtualne matičare koji bi sklapali ove brakove. Mladenci bi se potpisivali slanjem svog elektronskog potpisa u PNG format. Verovatno se pitate kako će mladoženja poljubiti mladu i mlada mladoženju. Poljubas bi se odvijao neprekidnim spamovanjem emodžija koji ljubi od strane mlade i mladoženje. Za to vreme svatovi bi slali stikere aplauza i emodžija koji se osmehuju, a neki do duše i liju suze radosnice, istovremeno darajući mladencima novac elektronskim putem. Poznati kriminalac, intelektualac i akter kultnog dokumentarca Vidimo se u čitulji za Escobara, Golub Kristijanović, koji drži Guinnessov rekord od 2 milijarde urađenih sklekova u toku jednog dana, savjetuje naše gledaoce kako da se vrate u formu koju su izgubili proteklih nedelja, ukoliko su je imali. On preporučuje lagane obroke pred spavanje, čitanje Malog princa, a onda postepeno zagrevanje rađenjem 8000 trbušnjaka u 4 serije po 2000, a nakon toga 1000 lepih sklekova u cugu u 10 serija i za kraj pravljenje smeška Belića. Vesti iz sporta. Poznato košarkaša Nikolu Jokića oštro oko našeg paparaca uslikalo je sa 3 tepsije vrućeg bureka. Ne, nije ono što mislite. Popularni Jokara je pod budnim okom trenera Melona 2 sata bacao na koš osmine bureka i to sa pola terena, sve dok nije pogodio 3 u nizu, i to bez koski. Da li je u pitanju neka zajebancija ili je sve ovo deo neke genijalne strategije Melona za nastavak sezone, ostaje nam da vidimo. I za kraj nevremenska prognoza. I dalje bez voditeljke.
Temperatura ovih dana daleko iznad nule, skoro 30 stepeni. Mada Natsura ekskluzivno za vlažne vesti preporučuje da se slojevito raskomotite i što više unosite tečnost, ali tu ne podrazumeva izbeljivače i omekšivače. Nije zbog nečeg drugog, nego nestašice, brate moj, rekla je Natsura. Podsjećam vas da ukoliko želite da učestvujete u razvoju ove produkcije, a imate ili mislite da imate talenat za pisanje, to možete isprobati slanjem svojih vesti i ideja na e-mail dopisnici vlažnihvesti@gmail.com i ukoliko nam se bude dopalo, pojavit ćete se u emisiji objavljivanjem vašeg imena, Instagrama ili YouTube kanala, šta god poželite, a imate i jedinstvenu priliku da postanete redovni dopisnik našeg kanala i učestvujete u njegovom razvoju. Također, ukoliko imate novac za bacanje, podsjećam vas da ga možete baciti meni doniranjem putem Patreona ili uskakanjem u VIP deo kanala među ostale membere. To je bilo sve što sam vam spremio. Do narednih vesti. Živeo Mox Rider, aj zdravo!